Alright, we have Mama Kwaba Ediba Blueman Media so. I go by the name Blueman and I am your proud American blogger. Say yeni ayinitia Ghana de adeche na se yanti asema na ese enye Ghana na ewo na se wiase mu na eden. Ye wono make I was subscribe to your channel na wa subscribe amaye na afin so wa hit identification bell no so ede amaye. Ebuzu ansem bi air trendy nsem bi air trendy efa ye papa ene ejaku di eba na lewen di aba na kuku menu di aba afide di akuti esim ni se Akrobeto nso issue na aba Lady B on said anye popular bi asa allergy say ye fada Akrobeto legendary Akrobeto ene no edi impemagro like one no ye bibi ama Akrobeto afi you adampono as to say ekwan efa so ema asem ne bae de enye enhuye yenko na yenkunkuti lady no ensamra sisia afo nyina muntie bi na afa munya confirmation say papa no oni ne nam no odi nkola blogger bi anso a wo pe audio no DM me forward the amount any blogger a wo pe sa audio no DM me forward the amount because Josajima threaten so obekume because so see me from asem mla no so me de ba me so obekume e te say me can the public say me wugu so gun kra na eta Josajima na ekume so obi kura kumia e Josajima na ekume because no na wadi ka no creative platform so obekume ana mo a moji ntokwa de boss no check o on sa fe o se sika na akwaje check o afi won se sika na check okwaje ye wo akwaje sika so bedidi me matem wo yo oba ti se me check o wo yo oba ti se me e ti se be na bi edi kwase asem na ye kan wo ti me de picture to platform se me ya ho hye o papa na audios e fi ne kosi chine bebo enne me de ma bloggers Director Jones aka the creative art so ama man say nyina tibi so obekume etimi so me kan the Ghana because higher na bekan na asem na ko viral etimi so me kan the public say Jones Ajiman say me money di keke no obekume etimi body din because ade na me yen me mo bi din apart from papa no eti wadu hu bebem no we are going to take me ko central sia the audio no akoba central police for say me ni obi ye adwuma no ogu me kwase na me ko kan yetimi threat me so obekume a they should take it to the least step. So say ubekume me mo udin na me hu de besi me ni say untimi mo me untimi yam hye apart from so obesuma se yenkume and na wa obebo me tu akume me wani audios me see who blogger bi apesa wo blog no bu me the video audio no be ma na tie wasum se mi twanto a Jones Ajiman ya threat me say na ma be ka Akrobeto asem because enye obi na chechire me de me koma papa no e na me kwa nkran na enye obi na de me call ho e no kure so no approve evidence we prove your evidence and pass papa na di me etimi si audio no AK47 wo pa bra me de be ma wa wo pe audio ni bia bo bia bra ne betie se anya ni go ase na me gu papa no no kura asem na me ka che Ghana for enti usu bekume me bag ni me ko central me de koma central police for no ma tie bi because me wo ba enti sa asem na ekoso na anya no kura ko so bekume anya no kura ko so bekume. Mr. Director, you have started something that you can't end. It's me free now. Me catch the Ghana phone na. So any approach the phone na. So what is your posting me Kim? Say obituaries and our why so soon I Director Jones na kume. So what is your posting me? I will Ghana kume say why so soon obituaries say Jones Ajiman na kume because me want the audios me na chat no pay ya. I will private. I will see me pa me money di keke so wadi obi yire. Me pa bi body di keke se oni se wada na me hu de besi enti no so on the why ready ama me so obekume enti maka na me ko central I won't fight this battle myself because enye no kra ade ti na be threat me so obekume ya fa ni se me twa ntora to papa ne so me nya papa na me twa ntora to papa ne so mo de mo azumi ne sa se ma adwiri nya adwuma na me pe trend se de mo amo keka ne se me pe trend na me kan sima to papa ne so e de ne aba back door se ebekume aye den any aba back door see be kume yo eti me kan be wiase nyina te Ghana nyina te mu innocent mind no wa be threat me anopai say me de me money di keke na me hu de besi
so for na femia on do obekume enti me catch Ghana nyina creative art me yi me ho afi so me yi me ho afi lady na yakwa Accuses no na lady no e kire mu se eye director Ghs100 mu nyina e threaten se wan kana no antuma obeyeden obekuno nti asem no aye bibia ho pinso a lady ne kire se yen bloggers no class ye hia ye ba bedi mu na ode nsem no ebe send yen awo audio recorded one ni na awo ne phone so a waye na adwen se obe publish ama manse nyina atete na o se chimu a o chimu se nkofo bi kura mpo ayeden etwetwea nkofo bi sika ma nkofo bi sika se ombra no muma medi na tem or because all kan okro no yenko ne yenko timbra. Hi Ghana sebe jo amwa sem enedi vonesi nemu sa akodi nemu ijaku nemu lebe nemu beka kwesi nemu sa na wo yesa me se me twa na didi a ka se me nemu ne ba be nante abaye adwuma bo so mi mu age 500 cedis ma be tontale asa atia ka ho na ma 5 million Kobi, don't provoke me. Don't you dare provoke me. What's it? Don't you dare provoke me, Kobi. And yes, sir, why you let me be, no? I dare bet you never surprise you because my ready. Me call up any fear one can I know now. Baby, I'm not the wire hotel now. Do you pity for my or do you buy no a jar no afa from? Any penny to tesoro na oni nkra ne da no me wu mi obi say ya ne me da o esu city hotel na papa ne da no na me koda ho e ma ne di me no ama me 1 million na me koda city hotel e wa santasi na papa ne da no na me koda ho e ma me 1 million fucking boy Kobi you don't know anything so what Jimmy na person do Jimmy ba me so I will let you regret it. Kobi, I know what I'm doing. If the man don't want to talk, just keep mute. When I'm attacking somebody and you throw bomb on me, me meto miss her. Miss her na me meto. Me meto miss her na babo. Don't forget to unsubscribe to your channel now. Subscribe for my. I go by the name Blue Man and I am your proud American blogger. You ever say share